मणिपुर स्टुडिय'आव आं जिमि बर' आरो बे समाव मोनसे गोनां रादाब फोसावनो लादों। आसाम आयेन आफादनि बारग' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि हेंथायै नंखाय खान्थि बादगानि अजद सिखारदों आरो मानि थाखाय बिथांनि सायाव बिश्वजित दैमारिनि सायाव मानि थाखाय नंखाय अजद लाबोदों। आसाम आयेन आफादनि बारग' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि हेंथायै नंखाय खान्थि बादगानि अजद आरो बे समाव आबुङै फोरमायनो लादों बिश्वजित दैमारिखौ मानो नंखाय अजद लाबोदों, मानि थाखाय बिथांखौ नंखायै बदनाम खालामनो नाजादों आरो बिथांमोननि दोलोनिनो फाव फान्दायनाय जागोन। आसाम विधान सभानि बारग' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिखौ मानो नंखायै खान्थि बादगानि अजद लाबोदों आरो मानि थाखाय बिथांखौ नंखायै बदनाम खालामनो नाजादों। बिश्वजित दैमारिखौ बदनाम खालामनायनि बेयो बिथांमोननि दोलोनिनो फाव फान्दायनाय जागोन। आसाम आयेन आफादाव खान्थि बादगा जानायनि फोरमान गैया। आसाम आयेन आफादनि बारग' बुंथिगिरि एबा आथिखालनि तामुलपुर विधान सभा बियाबनि एमएलए बिश्वजित दैमारिनि सायाव खान्थि बादगा खालामनायनि मैखोम अजद सिखारदों आरो विधान सभायाव खान्थि बादगा खालामनायनि अजद सिखारदों। बिश्वजित दैमारिया बुंथिगिरिनि बिबानाव थानाय समाव कौटि कौटि रां बाहायनायनि अजद सिखारदों, नाथाय बेफोर अजदखौ नंखाय होननानै बिजाथाय फोरमायदों क'क्राझाराव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि डक्टर आर.एन. सिन्हाया बिजाथाय फोरमायदों। गोबां खामानि मावदों विधान सभानि बिश्वजित दैमारिया बुंथिगिरि बिबानाव थानाय समाव गोबां खामानि मावदों, नाथाय बिथांखौ नंखाय बदनाम होनो नाजादों नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि बेरखांदों। बिश्वजित दैमारिखौ नंखाय बदनाम होनो नाजादों नामा आरो बिश्वजित दैमारिखौ बदनाम खालामनायनि खैसार सादों नामा होननानै सोंथि, बेयो मोनसे गेदेर सोंथि। आरो ना मन्त्रि बिबान होनो नाङैनि फाव फान्दायनाय नामा? जुदि आसाम आयेन आफादाव खान्थि बादगा जादोंब्ला मोजाङै नायसं आरो खारिथि ओंखारगोन आरो बेबायदि नंखाय बदनाम दा खालाम होननानै बिजाथाय। खान्थि बादगा जादोंब्ला गिबि मन्त्रि दं आरो गिबि मन्त्रिया मिथिगोन। बिश्वजित दैमारियाल' कौटि कौटि रां बाहायाखै। आसाम आयेन आफादाव गोबां मन्त्रि एमएलएफोर दं, नाथाय बिश्वजित दैमारिखौल' मानो थांखिनानै खान्थि बादगा खालामनायनि अजद लाबोदों। बिश्वजितआल' विधान सभायाव खान्थि बादगा खालामाखै, बेयो बिसोरनि दोलोनिनो फाव फान्दायनाय जागोन आरो बिश्वजितखौ बदनाम खालामनायनि बे मोनसे फाव फान्दायनाय दोलोनि होननानै बिजाथाय सोमजिदों आरो बेबायदि गोख्रों बिजाथाय फोरमायदों क'क्राझाराव इउपिपिएलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आर.एन. सिन्हाया। मैं जेतिया कलेजत प्रिन्सिपाल आसिलो मोर कलेजर गवर्निंग बडिर प्राय 25 बছৰমান তেওঁ आसिले प्रेसिडेंट हिसापे मैं তেওঁৰ व्यक्तिगत सम्पर्के मैं बहुत कथा जानो, কিন্তু আজি जी संगठने ওলাইছে, যিটো সংগঠনৰ কোনো अस्तित्वই নাই, এই সংগঠনটো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনৰ ব্লেকমেইল কৰি পইচা আহৰণ কৰে আৰু তেওঁ কোন হয় চাৰ্টিফিকেট দিব লগা অমুকত দুৰ্নীতি হোৱা নাই অমুকত হৈছে বুলি। যদি দুৰ্নীতি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে নহয়, গতিকে মাজতে এনেকুৱা কৰাটো ঠিক নহয় আৰু তেখেতক কিহৰ কাৰণে ইমেজটো নষ্ট কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ মত ধাৰণা তেওঁলোকৰ পাৰ্টিৰে ষড়যন্ত্ৰ হ'ব, তাত মোৰ ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু মই আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ উচিত বিচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব, কাৰণ তেখেতক অকলে টাৰ্গেট কৰি লৈছে। ইমান মন্ত্ৰী আছে তাতে আছিলে, তেওঁলোকৰ মই নাম নকওঁ যে তেওঁলোকৰোতো বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ কথা আহিছিল, কিন্তু আজি 5 বছৰ মূৰত মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লগা সময়ত কিয় তেওঁৰ এগেইনষ্টত কৰা হৈছে আৰু যিখিনি দুৰ্নীতিৰ কথা কৈছে এইটো তদন্ত কৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ক, তদন্ত কৰিলেহে ওলাব আৰু মিডিয়াই সেইটো কৰাটো উচিত নাছিল, সেইখিনি মই ক'ব লগা। আৰু মই বিশ্বজিৎ দৈমাৰী মই যেতিয়া কলেজত প্ৰিন্সিপাল আছিলোঁ মোৰ কলেজৰ গভৰ্নিং বডিৰ প্ৰায় 25 বছৰমান তেওঁ আছিলে প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে, মই তেওঁৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কে মই বহুত কথা জানো, কিন্তু আজি যি সংগঠনে ওলাইছে, যিটো সংগঠনৰ কোনো अस्तित्वই নাই, এই সংগঠনটো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনৰ ব্লেকমেইল কৰি
পইচা আহৰণ কৰে আৰু তেওঁ কোন হয় চাৰ্টিফিকেট দিব লগা অমুকত দুৰ্নীতি হোৱা নাই অমুকত হৈছে বুলি যদি দুৰ্নীতি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে নহয় গতিকে মাজতে এনেকুৱা কৰাটো ঠিক নহয় আৰু তেখেতক কিহৰ কাৰণে ইমেজটো নষ্ট কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ মোৰ ধাৰণা তেওঁলোকৰ পাৰ্টিৰে ষড়যন্ত্ৰ হ'ব তাত মোৰ ক'ব লগা একো নাই কিন্তু মই আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ উচিত বিচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব কাৰণ তেখেতক অকলে ট্ৰাইগ্ৰেড কৰি লৈছে ইমান মন্ত্ৰী আছে তাতে আছিলে তেওঁলোকৰ মই নাম নকওঁ যে তেওঁলোকৰোতো বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ কথা আহিছিল কিন্তু আজি 5 বছৰ মূৰত মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লগা সময়ত কিয় তেওঁৰ এগেইনষ্টত কৰা হৈছে আৰু যিখিনি দুৰ্নীতিৰ কথা কৈছে সেইটো তদন্ত কৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ক তদন্ত কৰিলেহে ওলাব আৰু মিডিয়াই সেইটো কৰাটো উচিত নাছিল সেইখিনি মই ক'ব লগা আৰু মই বিশ্বজিৎ দৈমাৰী মই যেতিয়া কলেজত প্ৰিন্সিপাল আছিলোঁ মোৰ কলেজৰ গভৰ্ণিং বডিৰ প্ৰায় 25 বছৰ